ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku ruyu wa gatanu kwigenekerezo rya 17 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira demokrasi ya Kongo, aho tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'umutekano mu bice bitandukanye mu bumanuko mu buraruko, aho turi buze kuraba uko urugamba rukomeje kugenda rwitegurwa ribugiye kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko mu gisagara cya Uvira ikijyanye n'umutekano gikomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye nk'uko amakuru adushyikira abisigura, aho turi buze kubabwira ibikomeje kugenda bitegurwa mu buryo budasanzwe ndetse n'uburyo igisirikare cy'u Burundi nacyo gikomeje imyiteguro ikomeye yo gufasha FARDC urugamba, kuko bafite impungenge ko igisagara cya Uvira gishobora kugwa mu maboko y'izasarambwe ugashyira ibyago bikomeye ku gisoda cy'u Burundi kiri mu nteranto uvuye ngaha mu gisagara cya Uvira, dore ko ari intera ibirometero bitarenze 30 ugana mu murwa mukuru i Bujumbura. Turi kumwe rero n'umutamu uri buze kutubwira byinshi ko bikomeje kugenda biba, araza kutubwira situation iri Uvira, aho ari buze kutubwira ko mu bindi bice rero ubwo ngubwo bwanamumenyesha makuru nakubwira cyane cyane wenda tukiri hano muri Sud Kivu. Ndashaka kukubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakamejeje, kuko nubwo ngubwo mu bice byegereye cyane cyane kino kibuga cy'indege cya Kavumu, wenda ntabwo umuntu yavuga ko neza byegereye, ariko ni imisozi. Aha rero ni ku kibuga cy'indege cya Kavumu, turaza kumwumva tubwira byinshi ko biriko biragenda bihibonekeza. Turaza kandi no kubabwira byinshi mu biri kugenda bibera Uvira nk'uko ari bubivuge hano rwagati mu mujyi wa Uvira. Bwanamumenyesha makuru, ndashaka kukubwira yuko ibintu byawo byongeye gukomera ku rwego rwo hejuru, kuko ya misozi yose ikikije n'ubundi uyu mujyi wa Uvira byarangije kumenyekana yuko umutwe wa 23 warangije gutegamo za GPS zirimo zirakurura amakuru yose yo mu mujyi rwagati. Noneho ibingibi nibyo byatumye abarundi bongera guhaguruka. Hari abarundi bavuye muri ibi rero ni ibiri kugenda byibonekeza mwabiri abice, turaza kwinjirayo tubyumve mu buryo bwiramvuye turaba ibiri ko biragenda bitegurwa bivugwa ndetse binatangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara umurongo muremure wa bamwe mu basirikare b'u Burundi bacungera umutekano mu bice bitandukanye ebyo muri Uvira, aho bivugwa ko hari amakuru akomeye yamenyekanye ko izasarambwe zaba zamaze kunoza umugambi wo kugaba ibitero simusiga ku gisagara cya Uvira, aho bigaragazwa n'amakuru akomeye yakuwe mu butasi mu ntasi za M23 zafatiwe mu gisagara cya Uvira mu mukwabo watangiye kuva ku wa gatanu w'indwi kugeza ubu ngubu. Bikaba bigaragara ko rero abarenga 15 bamaze gufatwa bari gukoreshwa mu gutanga amakuru yo kugaragaza ibyari byateguwe. Birero ni bimwe mu byo turi buze kugarukaho. Turaza kujya i Warikare kugeza ubu hari imyiteguro ikomeye y'urugamba, aho bitangazwa ko M23 imaze igihe ijyanayo abasoda, mu gihe kandi bitangazwa na FARDC nayo mu ntangingo z'indwi yatangiye kugenda irungikayo abasoda. Kuri ubu rero hari bimwe mu bice bitandukanye byatangiye kumvikanamo ibiturika. Ibi rero sinanabayisha ko bizatumye hari abaturage bava mu zabo. Ubu hari abaturage bo muri Warikare batangiye kugenda bahungira ingo zabo. Ibi bikaba rero biri gushimangira uburyo ki imirwano ikomeye iri kwitegurwa mu buryo budasanzwe butandukanye n'ubwo benshi bari biteze, nk'uko mutamari buze kubitubwira mu buryo bwiramvuye akatwereka ishusho ihari yiri kugenda biba. Turaza rero kubibabwira mu buryo burambuye turaba ingingo ku yindi. Turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye na Wazalendo na FARDC badakomeje kumvikana. Turababwira rero ibijyanye na dispositif d'arte précoce, uburyo bwo kuburira hakiri kare bwatangiye kugaragarizwa abaturage, aho rero hari abaturage basabwe guhunga mbere yuko ibintu bikomera.
Mutamara yibuze rero kudufasha akatubwira mu buryo bwiramvuye kandi biri kugenda bibera mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23 aho nk'Igoma hari amakuru akomeye y'ibiri kuba. Mutamara yibuze kutubwira ko Igoma bimeze gute? Reka twinjire kuri front line muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi mu bice bya teritwari ya Warikare, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. In fact biragaragara ko umutwe wa M23 watangiye kwikanga kuko barabona neza yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ngira ngo murabizi mu minsi yashize bagize gutya banasenya ikiraro cyo muri Warikare kugira ngo umutwe wa M23 udakomeza kwataka ndetse batabango bagera ahitwa Pinga. M23 rero ntago yakomeje ni mu gihe rero n'Igoma naho twinjiye muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo naho hari amakuru ariko navuga wenda nko mu mujyi wa Goma. Situation y'umujyi wa Goma ngira ngo murimo murabibona yuko irimo iragenda ihinduka tetarema. Ku munsi w'ejo hari hatangajwe ibijyanye n'ihinduka ry'ibiciro by'ingendo. Iby'Igoma nabyo turaza kubiramvura mu buryo bwiramvuye turaba ibiri ko biragenda biba. Ni mu nyemerero umutama tumwakire none mu buryo bwiramvuye duhere ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho biri kuvugwa ko ibintu bitameze neza. Twumve situation iri i Kavumu. Nguhaye ikaze rero mwibutse ko ngato bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twakira umutama tubwira ibiri ko birabera i Kavumu, twumve ibiri kubera ku kibuga cy'indege Kavumu bimeze gute mutama? Mu bindi bice rero ubwo ngubwo bwanamumenyesha makuru nakubwira cyane cyane wenda tukiri hano muri Sud Kivu, ndashaka kukubwira ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyakamejeje kuko nubwo ngubwo mu bice byegereye cyane cyane kino kibuga cy'indege cya Kavumu wenda ntago umuntu yavuga ko neza byegereye ariko ni imisozi yiganjemo amashyamba, bigaragara neza yuko yitegeye ikibuga cy'indege cya Kavumu. Situation ihari twarangije kumenya nuko umugabo witwa General Emmanuel Masunzu, uyu ni Masunzu rero nawe uri kuvugwaho aya makuru nkuko rero umutama agiye gukomeza tubwira akatwereka ishusho y'ibirikuba. Yakamejeje yarakaye cyane, arashaka byanga bikunda ngo kohereza drone izi za CH4 zigomba kuza ngo kurasa indege zose zasigaye kuri kiriya kibuga. Uti niye mpamvu byarangije kumenyekana ko umutwe wa M23 uri gukusanya ikintu cyitwa amafaranga, noneho ayo mafaranga ngakaba arayo gukora ikijyanye na mutation nako ikijyanye na ndabivuga gute ni maintenance gusa na mutation igomba kubaho kubera yuko hari indege zimwe zigomba kuva hariya kuri iki kibuga zikajyanwa ku Kigoma ariko nyuma yuko nyine habayeho maintenance. Ubwo rero ibyo ngibyo babimenye, igisirikare cya leta ya Congo cyabimenye, kimenya yuko ngo hagiye gukorwa maintenance karabutaka y'ibikoresho byasigaye hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bizajyanwe mu bice bya Goma, mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo arabibonye ko umutwe wa M23 uri kugabwaho ibitero mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, naho rero ngo urashaka kugira indege uhagurutsa. Noneho uyu mugabo yakamejeje aravuga ati bijyanga bikunda na ndege nimwe izaguruka ahangaha, nta gikoresho na kimwe kizahava, nta gikoresho na kimwe kizakorerwa maintenance ahangaha, kandi n'ubundi amakuru hari nuko bayitangiye batahubwo tugomba kubirasa byose. Ubwo rero muri iyo misozi harimo haragenda hubakwa ama small control room ya za drone zishobora kuza zarasa ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nayo ni amakuru rwose nakiriye mu kanya. Ibi rero ni ibiri kubera hariya i Kavumu, aho rero uyu muzarendo yariye Karungu. Biro biri kwa mugiye n'ubundi Uvira naho mutama tubwira ko bimeze gute.
hano rwagati mu mujyi wa Uvira bwana mumenyesha makuru, ndashaka kukubwira yuko ibintu byawo byongeye gukomera ku rwego rwo hejuru, kuko ya misozi yose ikikije n'ubundi uyu mujyi wa Uvira byarangije kumenyekana yuko umutwe wa M23 warangije gutegamo za GPS zirimo zirakurura amakuru yose yo mu mujyi rwagati. Noneho ibingibi nibyo byatumye abarundi bongera guhaguruka. Hari abarundi bavuye muri Tanzania ejo bundi, ngira ngo waranabyumvishije yuko hari abarundi bagera kuri 200 baherutse koherezwa kwa Tshisekedi Chilombo kumurindira umutekano nyuma yuko FRDC ikomeje kugenda igaragaramo ikintu cyitwa ubwumvikane buke. Hari abandi rero n'ubundi baturutse muri ibi bice bya Tanganyika bakoresheje inzira y'amato, nyine bivuga yuko ngo bari bahagurukiye Tanzania ariko ngo bakaba baherutse kujya mu myitozo mu bice bya Afurika y'Epfo. Baje muri uyu mujyi wa Uvira n'abasirikare, nakubwira yuko biganjemo cyane cyane ngo abakomando, ariko kandi nanone ukabona ko ari abasirikare bashobora kuza koherezwa muri iyi misozi miremire ikikije umujyi wa Uvira, kubera yuko biragaragara neza yuko harimo gutegurirwa ibintu bidasanzwe. Umutwe wa M23 ngo ufite gahunda byanga bikunda wo kwinjira muri uyu mujyi, kandi bakoresheje cyane cyane uburyo bwa gihanga, tekinoloji nyine mu buryo butandukanye. Ubwo rero ikiriho ni kimwe, Wazalendo wenda iri gutera akavuyo muri uyu mujyi cyane cyane bitewe n'uburyo bashaka gukontorora ibice byinshi cyane kandi biturukamo amafaranga, nk'ibice byegereye ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'ibice byegereye umupaka werekera mu Burundi. Bigaragare ko rero mu by'ukuri ibingibi bishobora kuba byakoma mu nkokora operasiyo karabutaka z'u Burundi nyine bashaka gukora, ku buryo babuza umutwe wa M23 kwinjira cyangwa se gukomeza gutwara amakuru mu buryo bworoshye w'uyu mujyi. Ni ibintu bigaragara neza yuko rero biri buze gukomera ku rwego rwo hejuru. Wenda turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi tubabwire uko bimeze rwagati mu mujyi. Rero mu bihe bitandukanye haragenda havugira amasasu, nk'ibi bice byo muri route nationale nimero 5 werekera kuri Rake. Biragaragara neza yuko amavene menshi ari kujya avugiramo amasasu bitewe nuko kutumvikana kw'abarwanya umutwe wa M23. Ubwo ndavuga abarundi, Wazalendo ndetse na FRDC. Mu bihe bitandukanye harimo haragenda habamo ubwumvikane buke, ndetse andi masasu yo akaba ari amasasu y'ubusahuzi. Ibiro ni biri kubera mwabiriya bice bizo dukomeza kugenda tukurikirana. None reka tuje noneho kubirabana nibiri ko birabera mu bice Warikare ndetse na za Rubero. Tubabwira ibiri kuba Warikare bimeze gute Mutama? Reka twinjira kuri front line muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi mu bice bya teritwari ya Warikare, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. In fact biragaragara ko umutwe wa M23 watangiye kwikanga kuko barabona neza yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ngira ngo murabizi mu minsi yashize bagize gutya banasenya ikiraro cyo muri Warikare kugira ngo umutwe wa M23 udakomeza kwataka, ndetse bataba ngo bagera ahitwa Pinga. M23 rero ntabwo yakomeje kubigenza gake. Murabizi neza baherutse gusora abasirikare benshi. Ubu amakuru mfite nuko hakozwe icyitwa deployment karahabutaka mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, ariko by'umwihariko mu misozi yerekera neza za Pinga. Kandi noneho igikomeje kugenda gikorwa ni ukoherezayo abasore bize ibijyanye na silent march cyangwa se ibijyanye no kurashisha izi mbunda zidafite urusaku, silent guns operation. Ngo niyo bize, nibo basirikare bagomba kujya hariya, bitewe nuko iki kibuga cy'indege cya Pinga ngo kigomba kwatakwa mu buryo budasanzwe, mu buryo bwa bucece.
mu misozi izamuka yerekera nanone muri Warikare ariko muri teritwari ya Masisi ho harangije gushyirwa abasirikare bagomba gukora icyitwa operasiyo za infantry barwana intambara zo ku butaka, bitewe n'uko hari abawazalendo bamaze kwirunda mu bice cyane cyane bihana imbibi cyangwa se biteganye na za Nyabyondo, ngo bari bafite gahunda n'ubundi yo kuza kugaba ibitero mu bibi bice bya Masisi. Ariko nanone wareba uburyo situwasiyo imeze ukabona ntago byapfa kuza kuborohera, kubera yuko ibice byinshi umutwe wa M23 warangije gushyiramo abasirikare batyaye. Ariko nanone umuntu akaba yareba imyiteguro nanone y'aba barwanyi ba Wazalendo agatangira kugira impungenge, kubera yuko bo nta nubwo bafite gahunda yo guhagarika imirwano, bafite gahunda yo gukomeza kwataka bikomeye cyane. Rero turacyakurikirana, turaza kuba twababwira uko bimeze. Teritwari ya Rucuru hari agace kavugiyemo amasasu uzamuka urenze za Bwiza, ariko amakuru mfite nuko ngo naba FDLR ngo bari gushaka evidence zibijyanye n'ukuntu ngo barimo barabuzwa kwishyikiriza MONUSCO. Bikanavugwa ko barimo ngo baranakompoza amabaruwa yo guhereza MONUSCO kugira ngo bagaragaze neza yuko bari gushaka kuza, ariko mu by'ukuri ngo nta bibarimo. Aba FDLR barashaka kwishyikiriza nyine MONUSCO, ni bakeya ariko ngira ngo mwarabyumvishe ko ejo bundi basohoye itangazo bavuga ko ngo RDF M23 nyine abari egare RDF niko bo bakoresha, ngo ko bababujije kwishyikiriza MONUSCO. Urumva rero ko mu by'ukuri situation ngaha irakomeye cyane. Yego, nibiri kubera muri ibyo bice. Reka noneho tujye n'ubundi muri Sud Kivu tubabwira ibijyanye n'imvururu zikomeye zavutse hagati y'abarega n'ababembe muri Kivu y'Amajyepfo, ibizavuyemo imvururu zikomeye cyane. Amakuru dufite ari guturuka muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko havutse umwuka mubi hagati y'ababembe n'abarega nyuma y'inka z'abarega zanyazwe n'abazarendo. Uyu mwuka ukaba ukomeje kuba uba mubi cyane hagati y'ababembe n'abarega, ukaba waravutse mu ntango z'indwi turimo mu sheferi ahitwa Buzimo iherereye mu teritwari ya Mwenga. Iki ni ikibazo cyavutse nyuma y'uko umurwanyi wa Wazalendo wo mu bwoko bw'ababembe uzwi ku izina rya Ile 11 Etore anyaze inka z'abarega zibarirwa mu 10. Izi nka nk'uko aya makuru abivuga, akomeza avuga ko yazinyagiye mu gace kamwe ko muri sheferi ya Muzimu. Zimwe muri zo zanyaze yazishyize ku isoko ziragurwa, ariko hari n'izo yateshejwe 3 nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Biro byatumye havuka ukutavuga rumwe hagati y'abarega n'ababembe, ni mu gihe uruhande rw'abarega ruvuga ko rwasuzuguwe n'ababembe. Akaba rero ari ibiri kuba n'ubundi mu gihe hari kuvugwa n'andi makuru yuko bashobora kuba bagiye kugabanaho ibitero. Ni mu nyemerero no duhite tujya kuri page ikomeye turebe ibiri kubera muri eno zigenzurwa na M23 mu gisagara cya Goma. Byifashe gute Mutama? Muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo naho hari amakuru, ariko navuga wenda nko mu mujyi wa Goma. Situation y'umujyi wa Goma ngira ngo murimo murabibona yuko irimo iragenda ihinduka tetarema. Ku munsi w'ejo hari hatangajwe ibijyanye n'ihinduka ry'ibiciro by'ingendo bikozwe n'umuyobozi w'umujyi wa Goma, nyuma ariko y'ibyifuzo bya guverineri uyu nguyu Bahati Musanga Elasto. Hatangiye rero kuvuka akavuyo, nicyo navuga, nubwo wenda bigaragara neza yuko ari intangiriro, ariko biragaragara ko ibi biciro ntabwo byishimiwe na bose, kuko
ikigaragara ugereranyije uburyo bw'ama esanse ndetse na za mazutu uburyo zihagaze ukagereranya n'icyo giciro cyagiye gishyirwaho mu bice bitandukanye, harimo hamwe abatagisimeni ndetse n'abakora umwuga wo gutwara abantu ku binyabiziga nka moto, nubwo moto batigeze bazigenera cyane, bisa naho batangiye kugaragaza yuko batabyishimiye, kuko nk'ubu ngubu kuva mu mujyi wa Goma kuri gare hakoreshejwe bisi ni 2,000 by'amafaranga y'amanyekongo, noneho hakoreshwa taxi voiture bikaba 2,500. nk'abakoresha taxi voiture rero kubera yuko aribo nyine urumva byanga bikunda batwara abantu bakeya, batangiye gukora reclamation bakavuga bati twebwe aya ni makeya, yakabaye byibura ari 3,000 by'amanyekongo. Sake buriya Sake Goma ni ahantu kuri, rero biragaragara ko wenda umutwe wa 23 kugira ngo ube wawukorana ibijyanye n'imyigaragambyo biragoye, ariko biragaragara ko isaha n'isaha ashobora kuba haba akantu k'imyigaragambyo y'abaturage batishimiye ibyo biciro, cyane cyane abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu. abakorana ugana umenyesha amakuru wenda ubanza ubwire gatoya nyine bijyanye na Joseph Kabila, noneho nanjye ngira icyo mbongeraho kuko birimo biragenda byisukiranya ari byinshi cyane. Nibyo, ni Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiringo kigera ku myaka 18. Joseph Kabila rero ku munsi wo kuwa gatatu igenekerezo rya 15 gitugutu 2025, Kabila n'abandi banyapolitike 15 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo bashinze uriro bise Mouvement Savant la RDC yashingiwe i Nairobi muri Kenya nyuma y'inama y'iminsi 2 yahuzaga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Joseph Kabila niwe wanatorewe kuyobora iri huriro. Abanyamuryango baryo banasabye ko habaho ibiganiro by'ukuri kandi bidaheza bihuza abanyekongo kugira ngo bakemure ibibazo byabo, bamagana igitekerezo cya Kisekedi cyo kuganira n'abamushyigikiye gusa. Banagaragaje ko bashyigikiye umushinga w'amahoro wateguwe n'abashumba bakuru bo muri Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani uhamagarira ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira n'abantu bose barimo n'abafashe intwaro. Ivyo bikozwe mu gihe kandi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, nyuma y'ukwezi kumwe gusa Kabila avuye mu gihugu, ahise atangaza ko ashaka gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yatanze ibisubizo 12 bizatuma iki gihugu kigira amahoro, kigatera imbere, kikanabanira neza abaturanyi. Muri ibyo harimo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, kwirukana imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga, gusenya imitwe yose y'abanyekongo, ibiganiro by'abanyekongo bose n'ibiganiro by'ibihugu byose by'akarere. Rero abanyamuryango b'iri huriro rishya bafashe umwanzuro wo gushyigikira ibi bisubizo no gutanga umusanzu wabo kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa. Mu mfunyapfunyo rero banywanyi bacu nuko bihagaze, ndagira ngo rero tudatinze Mutama udufashe turebe noneho ibijyanye n'uko M23 igiye kwitwara nyuma y'uko Joseph Kabila ku mugaragaro nawe yamaze kwinjira muri opposition. Ukuvuga ngo ugana umenyesha amakuru, yego, birimo biranagaragara mu bikorwa bitandukanye. Yego, abantu bamwe banatangiye kwibaza nimba ese Joseph Kabila ashobora kugaruka mu gice y'amajyaruguru kugira ngo tugirwe umutekano w'umutwe wa 23. Yego, magingo ya ngaya urugero bagamo n'ubundi bacyafite umutekano mu makuru mfite. Yego, bacyacungiye umutekano ndetse nta n'ikimenyetso na kimwe kigaragaza yuko atagomba kuhagaruka. Yego, iyo urebye uko bimeze birashoboka cyane ko uriya mutwe wa Joseph Kabila
ishobora kuba ushyigikiwe mu buryo bweruye cyangwa se buteruye, buziguye cyangwa butaziguye, ushyigikiwe na koroneri nanga ndetse na alliance fleuve congo muri rusange. yego, ariko abenshi bakabona yuko ari uburyo bushya nanone bwo gukora indi opposition cyangwa se cyo gukora abandi barwanya Tshisekedi, ariko batagaragaye neza yuko bashamikiye ku mutwe wa 23. yego, ariko nanone bafite umugambi kugira ngo barabibona ko Tshisekedi ahora arekarama mu bihe bitandukanye nko mu mutwe wa 23 hakoze ibyaha runaka, ndetse ni byinshi cyane babashinjwa. Ndetse uriya mutwe wa Joseph Kabila ntegereza yuko kugira ngo Tshisekedi agire aho wenda yajya kuwuriza n'u Rwanda, ubwo asanzwe n'ubundi afatamo 23 akayihuza n'u Rwanda, Uganda n'abandi, ntabwo ntekereza ko yabona yego, ariko kwa koroneri nanga kwa Joseph kwa Jenerali Makenga nta kibazo na kimwe bigaragara ko cyaba cyatewe no kuba Joseph Kabila ashinze undi mutwe, kubera yuko Makenga ngaya nta tangazo na rimwe bari batora yamagana ishinga ry'uriya mutwe wa Joseph Kabila. Bigaragara ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi buziguye cyangwa butaziguye iriya mitwe ishobora no kuba yakorana ukurikije imeze y'iki gihe, kuko nabo ubwabo baracyagaragaza yuko bagifite inyota cyangwa se bagomba kubyanga bikunda gutaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. yego, rero turacyakomeje kugenda tubikurikirana hafi ngo turebe igishobora kuza guhinduka, kuko nta makumyabiri na gatatu nayo yari imaze kugera ku rwego rwo hejuru, yuko aba ngaba nyine bashobora kuza babe bayibera ikibazo. nibyo Mutama, reka dukomeze paje y'amakuru yacu tujye muri Ituri, aho rero ibintu bita mu butumwa bukomeye kandi bushimangira icyerekezo cy'ingabo z'igihugu mu kurwanya iterabwoba rya Lieutenant General Ruboya Kashama, guverineri w'intara ya Ituri akaba n'umuyobozi w'ingabo wari uri muri aka gace, yatanze ubutumwa bukomeye ku mutwe wa CRP, Coalition pour la Restauration du Peuple, usanzwe ubarizwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano urasirazuba bwa Kongo. Ubutumwa bwe bwumvikanije ko CRP ari agatsiko k'abanyabyaha n'abahungabanya amahoro, asobanura ko bakora mu nyungu z'abantu bake, by'umwihariko Thomas Lubanga wahoze ari umuyobozi w'umutwe wa FPRC, Force Patriotique pour la Libération du Congo, ndetse akaba afatanyije n'abarwanyi b'umutwe M23 ukomeje ibikorwa bihungabanya umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba CRP rero yagize ati, abarwanyi ba CRP ni abacengezi n'abicanyi b'abacanshuro. Mu ijambo rye yatangiye ku kigo cya gisirikare cya Bunia ku igenekerezo rya 15 Gitugutu 2025, Lieutenant Ruboya yagize ati, ntabwo twakemera ko abacengezi, abicanyi n'abacanshuro bifashishwa n'abantu nka Thomas Lubanga bitwaza ibendera ry'iterabwoba ngo basubize Ituri mw'icuraburindi. CRP ni bande? Ni agatsiko kabiyita abarwanyi b'imbere mu gihugu ariko bagendera ku mabwiriza y'amahanga atifuza amahoro muri Kongo. Yakomeje avuga ko ibikorwa by'umutwe byigaragaje cyane mu bice bya Njugu, Mambasa, Irumu, aho bashinjwa gufata abaturage bugwate, gusahura imitungo ndetse no gufasha imitwe y'iterabwoba nka ADF gutambutsa intwaro ndetse n'ibijyanye n'ubutasi. Raporo zaturutse mu nzego z'ubutasi za Demiap ndetse na Nili ziragaragaza ko kuva mu kwezi kwa Kanama 2025 CRP yatangiye kwakira inkunga iva ku bantu ba hafi ya Thomas Lubanga werutse kugaragara ikisangana aho bivugwa ko yari yagiye guhurira n'amatsinda mashya y'abarwanyi bo muri Ituri bazajya gufasha AFC M23 mu bikorwa byo kwigarura agace ka Ibeni. Mu nyandiko za GD FARDC cyangwa se Section de Renseignement Militaire
hagaragaye ko hari imisanzu y'amafaranga n'amasasu byagiye bihabwa CRP binyuze ku muyoboro wa Lubanga wifashishijwe mu bucuruzi bwa zabo, aho afite amasoko akomeye mu gace kitwa Mongabwaru nkuko biriko biragenda bigaragara. Mu rwego rwo gusubiza iki kibazo, Lieutenant General Ruboya yatangaje ko operation yihariye yiswe Tempte do Ituri yatangiye ku igenekerezo rya 13 Gitugutu 2025 igamije gusenya ibirindiro byose bya CRP mu duce twitwa Walendu, Bindi, Bunyakirikiro, aho yagize ati tugiye gukora ku buryo nta numwe usigara, twamaganye ibikorwa byose by'iterabwoba kandi turaburira abasore ba Ituri bari kwinjizwa muri CRP. Igihe kirageze ngo muhitemo kuba abaturage b'igihugu cyangwa abanzi bacyo. Lieutenant Ruboya Kashama niwe rero wavuze aya magambo. Abasirikare FARDC bari mu rugamba barimo gufashwa n'inzego z'umutekano za Polisi Nationale ndetse n'abasirikare ba MONUSCO bari muri gahunda yo gukuraho CRP mu bice byose ndetse no mu misozi yahitwa Bambu, ahitwa Drodo, ahitwa Nizi. Abasesenguzi mu nyito za politike n'umutekano bavuga ko Thomas Lubanga ari kugerageza kongera ububasha bwe mu rwego rw'igisirikare nyuma y'igihe yari amaze ari mu bwisho akoresheje CRP nk'igikoresho cya politike n'intwaro yo guhungabanya ingabo za leta. Mu isesengura rya politike ryakozwe n'ikinyamakuru bagaragaje ko Lubanga ashaka gusubiza Ituri mu ntambara z'imitwe yitwaje intwaro akoresheje uburyo bwo gufasha M23 ku rugamba, mu gihe we akoresha CRP nk'uburyo bwo guhungabanya ingabo za leta. Ubutumwa bwa leta ni amahoro, ndetse Lubanga yagize ati guverineri yagize ati amahoro ni ingenzi kurusha ubutegetsi bw'abitwaza intwaro. Guverineri Ruboya yasabye abaturage kudafasha abarwanyi ahubwo bagafatanya n'inzego z'umutekano gutanga amakuru y'aho CRP igaragara. Yagize ati nimudufashe muha amakuru igihe mutangira amakuru ku gihe kandi mugumane icyizere. Uyu munsi turimo kubona urumuri rushya, nta mutwe n'umwe uzongera kwica abaturage bacu atyo. Ubu ni mu gihe cyo kubaka amahoro arambye. Yongera ko ibikorwa bya gisirikare bizakomeza kugeza ubwo amahoro azasubira mu byaro byose bya Ituri, kandi ko Thomas Lubanga nabo bafatanyije bazabiryozwa imbere y'amategeko nk'uko rero abivuga. Iyi rero akaba ari inkuru igaragaza uko umutekano uhagaze muri Ituri, aho bakomeje kugenda bikanga ibijyanye n'ibikomeje kugenda bihungabanya umutekano mwabiri abice. Mutama rero ngaho nguko ndagira ngo tubwire Uvira byifashe gute, FDN bihagaze gute, biri kuvuga ko ikomeje kuzana ibikoresho byinshi. Ndagira ngo winjire tubwire ibiri kubera muri ibyo bice bya Uvira. Wenda mbere yo kwinjira mu bice bya Uvira by'abamenyesha amakuru, yego, reka mbaze mubwire yuko ngira ngo wabonye yuko umutwe wa 23 watangaje ibikorwa mu by'ukuri by'ibitero karabutaka birimo birabagabwaho mu bice bitandukanye bya Intara y'Amajyepfo. Yego, bigaragara yuko intambara yo muri Uvira ishobora no kutaza gukomera cyane, ariko iranakomeye nanone ku rwego ukurikije uburyo n'ubundi hakomeza kugenda hongerwa abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Yego, ariko ndashaka kukubwira ko ubu tuvugana ibintu bimeze nabi cyane kuva ku munsi wo kuwa 14 Ukwakira 2025 kugeza n'amagingo aya ahitwa Kadasonga ndetse na Rumbici mu bice biherereye muri teritwari ya Karehe ahari mu ntara y'Amajyepfo, ndetse n'agace kitwa Kaseke iherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Amajyaruguru haracyari kugaba ibitero bitandukanye. Yego Mutama, ni ukuvuga ngo ubu noneho ibintu byabaye bibi cyane kubera yuko abaturage bo muri ibi bice bari baratangiye no guhinga no mu bice bya Kadatumba ndetse na Rumbici yo muri teritwari ya Karehe. Biragaragara ko abaturage bagize ubwoba ku rwego rwo hejuru kuko FARDC irimo irakoresha ikintu cyitwa umujinya w'umurandanzuzi, mu buryo butagati bagomba kwigarurira ibice bitandukanye birimo n'ikibuga cya Kavumu ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu by'ukuri hari strategy turi mu rwego rwo kugira gute urwego rwo gukomeza guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa 23 wigaruriye ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo
biragendana n'ubundi neza neza n'ibiri muri Uvira, kuko muri Uvira naho hatangiye kongera kuzanwa abandi basirikare, usibye ko bigaragara ko ari experimentation. Hari abarundi bamenye ko bari bamaze iminsi bari muri ya misozi miremire y'umurenge, yego, bayituranyije n'abandi bari bari hano muri rute nationale, bakoraga nyine patiri muri rute nationale nimero 5 kuva mu majyepfo ya Uvira kuzamuka kugera za Kavivira, yego, bikavuga ko rero abagabo bavuye muri uyu mujyi bagiye kuzamuka bakajya muri iyi misozi y'umuhanda miremire y'umurenge, n'ubundi ngo nabo bagakomeza kuhagaba ibitero, kuko bikenye ibice bya Warungu, ibice bya Minembwe, ibyo byose ngo ni ibice byanga bikunda bigomba kugaruka mu maboko ya leta, cyangwa mu maboko y'ingabo za FDLR na FARDC. yego. ubu rero Uvira nyine haracyariho situwasiyo y'ibijyanye nanone n'iterambere byabaza rero mu bihe bitandukanye, ariko abasirikare bashya baje baturutse muri iyo misozi miremire y'umurenge, bikavuga yuko byanga bikunda ngo bagomba guhosha ibihugu byumvikanye igice bw'abahoza rero bagiye bafite aho bayoboye urundi mujyi wa Uvira. Muri Ghana demokarasi ko bona na gatatu bagiye gushyiraho ibijyanye n'urugendo ry'iyubahirizwa ry'agahenge, naho bakubwira ibijyanye n'ukuntu aho kuri tere ziri gutandukana ku rwego rwo hejuru, kugira ngo babonye yuko mu by'ukuri byatangiye kugaragara ko mu by'ukuri bikwiye ko bagashyiraho, ariko ikigaragara kuri Florence Wayne nta hantu bihuriye habe na gatoya. Yego, ni mu gihe rero intambara imaze imyaka irenga 3 hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23, hatangiye intambwe nshya y'amahoro. Impande zombi zashyize umukono ku masezerano ashyiraho mekanizme y'igenzura ry'inyemezabikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano, ibizwi mu cyongereza nka Ceasefire Oversight and Verification Mechanism, aho amasezerano yashyiriweho umukono Doha muri Qatar ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025. Sumbu Sita Mambo uhagarariye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Reni Abandi uhagarariye Alliance Fleuve Congo M23. Ayo masezerano arateganya uburyo bw'imikoranire ndetse n'imikorere igenzura ihuriweho n'impande zombi, hagamijwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano mu buryo burambuye. Mekanizmi ikaba igizwe yashyizwe ahagaragara n'abahagarariye impande zombi n'abagenzuzi mpuzamahanga kugira ngo habeho uburinganire n'ubwuzuzanye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Umubare nk'uko rero harimo umubare ugana abahagarariye leta ya Kongo n'uhagarariye M23, abahagarariye umuryango wa African Union, Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazaba bakurikiranira hafi ibijyanye n'ubugenzuzi. Hari kandi Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs GR binyuze muri gahunda yayo yitwa EGF cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism, izaba ifite uruhare mu gukurikirana no gukusanya amakuru ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Ni mu gihe kandi MONUSCO izaza nk'umufatanyabikorwa ushinzwe ibikorwa bya logistique. Nk'uko rero bigaragara, intego nyamukuru ni ukugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano burundu, kwemeza ko nta ruhande na rumwe rwongera gushoza intambara no guhana amakuru ajyanye n'ibishobora kuba byarenze kuri aya masezerano, kwemeza ko EGVM ifite uburenganzira bwo kugera ku mpande zombi z'imirwano kugira ngo bakurikirane neza ihagarikwa ry'imirwano, uburyo rishyirwa mu bikorwa. Hari kandi gusuzuma, kugenzura no kwandika amakuru ajyanye n'ibyaha cyangwa ibikorwa byo kurengera amasezerano. Hari kandi gutanga raporo z'icyumweru ku bikorwa byose byagiye bigaragara nk'ibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye bikaba binyuranya n'amasezerano. Hari kandi gufasha gushyiraho uburyo bwo gutabara byose mu gihe habaye ibitero cyangwa ikibazo gishobora gusubiza inyuma ihagarikwa ry'imirwano. Hari mekanizme ishobora kuba yagaragara kandi ikaba ikibazo gikomeye, aho rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ibiri kuba bigomba kuba byahita bihagarara.
kugeza ubu amakuru ahari aravuga ko inama ya mbere izaba bitarenze iminsi 7 uhereye ku ishyirwaho rya mekanizme, kugira ngo kandi ibyemezo bifatwe impande zombi zigomba kubanza kuboneka kugira ngo habeho kolam. Nk'uko rero bivugwa, iyi mekanizme ikaba izakomeza gukora kugeza igihe izarangirizaho inshingano zayo cyangwa igihe impande zombi zizaba zumvikanye ku bindi. Mu bundi buryo ni ukuvuga ko uzaba hari muri iki gihe cyose hazaba hakenewe igenzura. Ni urwandiko kandi rufatwa nk'intambwe y'ingenzi cyane mu rugendo rwo kubaka amahoro arambye muri Kivu y'Amajyaruguru n'intara zifite ibibazo by'umutekano. Mu itangazo ryasohowe n'abahagarariye AFC M23 nyuma yo gushyira umukono kuri ayo masezerano, bavuze bati ibi ni intambwe y'ingenzi, twizeye ko iri sezerano rizashyira iherezo ku bitero by'ingabo za leta n'abo bafatanyije ku baturage bacu. Iyo Kinshasa yubahirije ibyo yemeye, bizazana ituze, amahoro n'umutekano, bizadufasha gutangira kuganira ku bibazo by'ingenzi by'intambara no kurengera abaturage. Iri sezerano risinywe nyuma y'imyaka myinshi y'imirwano kandi rifungura inzira nshya yo kuganira ku by'ingenzi birimo gusangira ubutegetsi, gusubiza impunzi mu gihugu n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro arambye. Nk'uko rero bigaragara, iyi CCRF cyangwa se Ceasefire Oversight and Verification Mechanism ni ikimenyetso cy'uko impande zombi, leta ya Kinshasa na M23, bafashe icyemezo cyo gushyira imbere amahoro, umutekano n'ubwizerane. Igihe cyo amahoro gishobora kuba umwanya mwiza wo gutangira ibiganiro birebana n'imizi y'intambara imaze igihe kinini muri ibi bice. Ngayo nguko rero reka tujye kubabwira ibiri kubera muri Uvira. Amakuru yo guturuka muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko havutse umutwe witwaje intwaro mushya ufite intego yo gufasha igisirikare cy'igihugu kurwanya ihuriro Alliance Fleuve Congo MRDP rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku wa kabiri ku igenekerezo rya 14 Gitugutu 2025 nibwo byagiye byemezwa kandi bigaragara ko ibintu bitameze neza kandi hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye. Ni nk'uko rero bivuga ibiro byo gutangaza uyu mutwe, uko amakuru akomeza bivuga byabereye mu gace kayitwa Rugenge Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibirori byitabiriwe n'abayobozi batandukanye bitwa Wazalendo. Uyu mutwe mushya w'abarwanyi uyobowe na Pascal Biriho wahise uniha ipeti rya generali. Mu bisobanuro yahaye abitabiriye uwo muhango yavuze ko intego yabo ni ugufatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kurwanya MRDP. Twirwaneho Mutama wakomeza n'andi makuru. Ayandi makuru rero bwaramenyesha amakuru ibikomeje kugenda bigaragara nk'uko ndimo bikubwira. Yego, ikijyanye na frontline irimo irubakwa ku rwego rwo hejuru ku mpande zombi, ubwo ndavuga ibijyanye na deployment ikarambutaka ku mpande zombi irimo iragenda ikorwa. yego, ubwo ngubu abasirikare babaga yitwa Kavumu mu Bibogobogo bahakuwe bajyanwa ahandi ni bumvise n'ubundi y'intambara karambutaka irimo iragenda igaragara. yego, amakuru mfite ava mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo aragereka neza yuko ubwo rwose nayabwiwe n'umwe mu bahari, nyuma y'uko hano uwitwa Koloneli Rubara ahavuye Ntagawa ngo ahamagajwe igitaraganya ahitwa Imbaraga, akaba yahamagajwe ngo na kompanyi y'abasirikare yabaga n'ubundi Kavumu ngo bahise bahava. yego, noneho aho bajyanwe biragaragara neza yuko ari kwitegura imirwano ikomeye cyane, kuko muva nk'uko Bibogobogo yari isanzwemo n'ubundi abarwanyi cyangwa se n'amabatayo ebyiri z'ingabo z'Uburundi, zikaba zari zisanzwe n'ubundi zigaragaza neza yuko zirimo ziritegura imirwano. Rero batangiye gukwirakwira mu bice bitandukanye n'ubundi byinshi birebire ya Konyabiri, ariko bivuga yuko ari ukwitegura bikomeye cyane. yego, Ibi bikagendana na none
n'ukuntu umutwe wa 23 uherutse kohereza hano abasirikare bagera kuri 300 yego muri ibi bice. Ubu tuvugana bakaba bagiye kuba barebana amaso ku yandi, aho umwe isaha n'isaha bajya kugitezwa arasha undi. Ni ibintu ubona yuko mu by'ukuri bishobora kuza kugira uburemere ku rwego rwo hejuru. Bigendanye nanone n'abasirikare baje baturutse mu gihugu cy'Uburundi, ntabwo ejo bundi nakubwiraga ko habanje kuza bari baherekeje ibikoresho bagera kuri 28. yego hari amakuru dufite yuko hari abasirikare bagera kuri 84 nanone ku munsi w'ejo bazanywe n'ubwato, bikavuga ko hari bamwe bari bavuye no mu myitozo muri bihugu bya hafi cyane rwose muri Afurika, ngo baje ku myitozo cyane cyane abatojwe gukoresha izi ntwaro zisanzwe, ariko nanone bagakoresha imbaraga zabo, ngo n'abize amakarate, abize amakungufu n'ibindi byinshi bitandukanye, kugira ngo babe bakoreshwa mu kurwana cyane cyane n'ubundi iyi ntambara yo ku butaka. Ubona neza yuko ikomeza kugenda ikomerera igisirikare cya leta Congo FARDC, bavuga infantry force. yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha amakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha Kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere. Tushonda sabore, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Asara vista.